Merry Christmas from Fairbanks Hospital. Thank you for your prayers. I am recovering. Thank you so much. I appreciate your prayers. Imibare y'abandura COVID-19 ndetse nabo ihitana mu gihugu cyacu ikomeje kwiyongera ku rugero ruhangayikishije. Igihe cyo gukaza ingamba zo kwirinda no kurinda abacu ni iki? Imyifatire ikurikira iracyagaragara mu bantu hirya no hino kandi niyo ntandaro y'ikwirakwira ry'icyorezo. Gutegura no kwitabira ubukwe, ibirori n'iminsi mikuru mu ngo n'ahandi, gusurana cyangwa kuganirira mu dutsiko tw'abantu batandukanye. Umubyigano mu modoka zitwara abagenzi, mu masoko, amaduka, resitora, amahahiro atandukanye ndetse no ku mihanda cyangwa aho abantu bategera imodoka. Gukorakoranaho, guhana imikono cyangwa guhoberana igihe abantu baramukanya. Kutambara neza agapfukamunwa igihe cyose, haba mu maduka, mu masoko cyangwa mu kazi aho abantu bakorera hatandukanye. Birasa naho mask yambarwa neza gusa kuko abantu babonye umupolisi. Abantu bakunda kwandura ahantu hateraniye abantu benshi kandi hafunganye. Igihe bibaye ngombwa ko tujya ahantu nk'aho, ni ngombwa kwirinda kuhatinda kandi tugafungura amadirishya kugira ngo hinjire umwuka uhagije. Fata buri muntu wese mutabana mu rugo, utambaye agapfukamunwa neza kandi utaguha intera nk'uwakwanduza COVID-19. Kwirinda ni inshingano zacu kurusha uko ari amabwiriza yo gukurikiza. Twirinde gukora ingendo zitari ngombwa cyane cyane mu gihe cy'iminsi mikuru, aho bishoboka akazi gakorerwa mu rugo. Uwo tubonye akora bimwe mu bikorwa twavuze haruguru bishobora kwanduza COVID-19, tubigira inshingano zacu mu kumukebura. Wikwemera ko umuntu akuvugisha atambaye mask kuko ashobora kukwanduza. Dukurikize amabwiriza yo kwirinda, bitaraba ngombwa kwashyirwaho ingamba zikarishye zirimo naguma mu rugo ya kabiri kandi tuzi neza ingaruka yagize. Shishoza, ukora igikwiye, ntaba ari jye cyangwa wowe wandura cyangwa ukwirakwiza COVID-19. Murakoze.